Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nong zengi ke dai nama beli. Ketiang zenga ke pi tidhar. Te ngawan mentah ne na beta oga ngadai naga tri reliak matwesi. Te ngawan hang ne na beta ban sngeu ban ai museum ye ba Arden. Namar ba ikene ke jing le jong ikumne ke sngeu ai museum yang iki kimi baru na beta ki kun iktil sain sisngai. Teng ngi sngeu si thang haduk kata-kata na benta man perkhat ye kalau we jom ikun ngi kerpat ru sorkar bukan sngam bukan sngeu ye kene ke jenglek joy ba Arden namar ngi kersan phai ke jenglek jong ai mengi kimi kpa namar ngi perkhat ye ke lesai sisngi na benta ikun Kedai saya katakan west dia menurut dia wah. ye wan to sangut Ni kantang bantai museum ni ba. Abang ipet sa YouTube, abang ipet sa gino ni isen ay. Ni jam sa senang abang ipet. Kena kadang ban singan hawan, pani keren, pani ban ay kublero. Kadang yu pani ay martiru, kang hikmat lang dia. Kang ipet iba ilang pun itirat sengking nang ba bakit ya kari ban itajan ya ka jai penriu jang. Ihadu iba ila IT ya la kamansim na kabantajang ipad. Abang ipet ikon ru apa kila debi ke skol ru kesusang ndan jakaban tre le ayu ban perstat di kon dan kadang-kadang ngipet be ini ba Arden ilang iba skit hias sa nak banta di kon kerajat jang kare ke sinjang tia jung Emel ejong hidup mentang empat yo ire bu kersan ni kena kam dengi kerpat di bu ngeu ngi beduk kamtam ngigi nong belah ngirep ngiriang nitrai takkan bayo banjuk beli sekolah gi kun dengi kerpa do MLA buun punya hab jengmut ye kena rekam bani rap belang ngigi kimi kipa gi nong rep gi nong belah